Dito tayo sa may Salyo Numingan bibigay para nang sa ganon ay masaya ang buhay. Welcome Numingan. Alright. Actually pwede na tayo magbigay dito eh, sa si Padre Jibong ba to? Ay iba, kulay green. Parang uulan siya mga ka-take care oh. Bigay tayo ng dalawang flyers dito. Morning sir. Good morning. Kadada kayo dito sir. Mangibate ang multiplier sir, LPG delivery. Jira halata. Thank you, thank you. So kakaliwa tayo dito sa may Salyo Numingan. So sa dulo, hanggang sa dulo tayo mga ka-take care. Let's go. So dito tayo magbibigay. Hindi ko alam kung may daanan dito palabas dun eh. Try kayo natin. Tanong tayo dito. Ma'am, good morning. Ma'am, may palabas bang kalsada? Papalabas din yan? Sige po. Thank you po, thank you po. Ayan si sir. Morning sir. Sir, manti ko sir flyers. LPG delivery sir. J. Rahal. Salamat sir. Alright, nandito na tayo sa may San Leon. Ayun, may tao dyan oh. Tao po. Ma'am, bigay nga po ako ng ma'am flyers. Ito naning oh. Salamat. Okay sir, thank you. Tao po. Ma'am, good morning. Ma'am, bigay nga po ako ng ma'am flyers ma'am. LPG delivery po. Sa Rahal po ito ma'am. Thank you po, thank you po. 6 to 6 po yung operation namin ma'am. Sige po, thank you po. So nakita tayong tindahan dito mga ka-take care oh. Magbigay tayo, may tao kaya. Hi ma'am, good morning. Flyers po, flyers. Para saan kuya? LPG delivery ma'am. Opo, opo. Ito ma'am oh, sa Rahal po eh. Yes ma'am, naka-vlog ako ma'am. Thank you ma'am. So let's go. So dito na tayo papalabas mga ka-take care. Yun. So bigay tayo dito. Okay. Tapo. Morning sir. Ay morning ma'am. Ma'am, mang teda manti flyer ma'am. LPG delivery ma'am, Jirahal. Yan, salamat ma'am. Tapo. Morning sir. Sir, mang teda manti flyer sir. LPG delivery sir. Jirahal sir. Thank you sir, thank you. Alright, next. So proceed tayo sa may daya. Bigyan natin yung mga pwede nating bigyan. Tapo. Morning ma'am. Ma'am, ang todo manti flyer ma'am. LPG delivery ma'am, Jirahal. At salamat ma'am. O ayun, bigyan natin si sir. Kita natin. Morning sir. Sir, mang todo manti flyer sir. LPG delivery sir. Jirahal sir. Yan, salamat sir. So uubusin natin yung forma ni mama, shout out. Ubusin natin tong flyers dito sa may San Leon na Numingan. Tapo. Morning sir. Sir, bigay nga pa ako ng flyer sir. LPG delivery sir. Sa Rahal po, ano sir, Rahal Balungaw. Thank you sir, thank you. Tapo. Ma'am, magbigay ako ng ma'am flyer ma'am sa LPG delivery po. Contact number po sa LPG flyers po. Sa Rahal po kami ma'am, Balungaw. Sige, salamat po. Agkakatag tutudakti flyer ti LPG. Jirahal atate. LPG ma'am. May misa lang kayo ma'am dito ay. Ito naman kang kaduwan. Yan, thank you ma'am. Salamat. Jirahal ata ma'am. Gumagana pa yung ating battery. Pag nalobat, pili tayo ng every ready. Morning sir. Sir, mang tada man ti flyer sir. LPG delivery sir, Jirahal. Salamat sir. Iwan na lang tayo. Ito. Alright.
Morning, sir. Sir, mang tuda ma'am flyer, sir. LPG delivery, sir, di Rahal. Rahal Balungaw. Sige, sir. Salamat, sir. Alright. Let's go. Tao po. Morning, sir. Sir, may bate amanti flyer, sir. Flyer. Sir, LPG delivery, sir. Rahal, sir. Rahal Balungaw. Taga sa akin, sir. Salamat, sir. Salamat. Let's go. Tao po. Ma'am, good morning. Mang tuda amanti flyers, ma'am. LPG delivery, ma'am. Iji ko ato, ma'am, Rahal Balungaw. Wala damat senior discount na ata, ma'am. Sige, salamat, ma'am. Bigyan natin si ma'am ng flyers. May mga bahay pa dito yata eh. Ma'am, good morning. Ma'am, bigyan nga kita ng flyer, ma'am. LPG delivery po sa Rahal Balungaw. Salamat, ma'am. Ingat po. Idol, bigyan nga kita ng idol flyer. LPG delivery, sa LPG delivery. Yan, salamat. Hop. Morning, sir. Sir, magbigay ako ng flyer, sir, LPG delivery. Sir, ma'am. Thank you, ma'am. Saan banda po ito? Sa Rahal Balungaw, sir. Angkal, ikang kamamati ko, angkal, flyer. Thank you. Salamat, sir. Salamat. Alright, proceed na tayo. Let's go. So, dito tayo sa kaliwa. And then, pagkatapos natin ng resurrection, bukas, dito tayo, didiretso tayo dito. So, pasok tayo dito, mga ka-take care. Ayun o. Tao po. Ma'am, good morning. Ma'am, bigay nga po ako ng ma'am flyer, ma'am, LPG delivery. Ito po, sa Rahal po yan, ma'am. Rahal Balungaw po. Sige, ma'am, salamat po.